Kumasi Evangel Choir is at the Konfanochi Teaching Hospital to make a donation at the Pediatric Oncology Unit. Dr. Randall Kempton from Brigham Young University, Idaho. I'm very happy to be here. Collegiate Singers is the main choir, the touring choir at Brigham Young University, Idaho, which came here in 2013 for the first time to sing with the Celestial Evangel Choir. And we're happy also to support the Children Living with Cancer fundraiser, and we hope that you will also join us in supporting this great cause. Nyonto kwa ediswo ene tema mas kwa eye kwa ewo tema na omuni panyina esofri asori ahodo bebre ena akabom na ekoi omuni so ade hu ene se obaboa esempatre no adwuma no na de ote dwomtokoi eye fankpapa beidu na ote no aye ohumomo ebosome afi apemienu ene aduonu miensa no na wodi tumu Odefo bosome yeda etoso nan afiye mu Frank Papa Beidu oye nyumtuni a ne ho akokwar osaye senkubofo esaye nyumtukrofo epanyin ewo St. Paul's Methodist Cathedral Papa ewo pepa so de betre omo a wo hyase ewo nyumtuo mu osase sua enyum efri opanyin a wonya ne baby ko Mr. SK Ata ewo afi apemienu ene ensia no afi yenye krado nyentie tema maskwa Otumfuo Asante manda wase Opemsuo Otumfuo Osei Tutu II piao Chedia mponyamia yewu kesio Otumfuo Osei Tutu II Yesrenya minshira Yeshira Waye wukesyo Waye wukesyo Nyame shira Waye wukesyo Waye wukesyo Nyame shira Waye wukesyo Opemsuo
Jumto kwa ejusui tamale youth kwa ewo etipi mountain na wote no afi apemienu ene edun wotwe no botayenti a ema yete sa ajumto koi ni se obabua atre amamre ene amane a ewo etipi mountain na de di ekoi enim ene Samuel dowe na mensa omode enwoma a eyetete ene yemremu ekabom ede boa oman yi ewo akwan bebre so enwoma a wo beto no ene de otroye eye Samuel dowe na mensa otrodwom no sa tre enwom onim totrobento bo onim senkubo ene de keka ho nyina ote tawale youth kwa no sa ye asori senkubofo okra bachelor's degree ewo nyuntum
na wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa obi biara a ɔpepa sɛ ɔbɛsua nnwonto afei yɛnyɛ krado yɛntie Tamale Youth Choir. Meya Tutu Dana, na Osei Tutu, Wumpare Aye Wuniyam, Minya Dantareka, Mabiba, Meya Tutu Dana, na Osei Tutu. Meya Tutu Dana, na Osei Tutu, Wumpare Aye Wuniyam, Minya Dantareka, Mabiba, Meya Tutu Dana, na Osei Tutu. Tutu,
Sway Bantima Youth Choir, Mebuno Jontu Choir, o free asie afia pemmienu ene dunkrono na obi anokra opanima bosome eda etoso du baako afia pemmienu ene aduonu baako no
na de oda ano eye enmunyafo Francis Asenso Boache a oye Bantima Mrashe Bedwani Muntukui omani so adehunu ene se omonam nyonto so ede betre Nyankopon ensempa no na efei wasa kire Ghana jamamre ene yamane Owura Evans Apia Kubi ana eye won nyom kwantrefo Yewura Sam Asaribedi akon a oye nyomtrefo osaye senkubofo na onya pepa ede manyomto woni mofabrem onya ninum adesua edikan kra efri na wofo ho Yewura Asaribedi akon akwadro nyomto mu yi na ma wonya abosebodie bebre yankasa bebre mu ha ene amanone nyina watre anyom ahodo bebre a eko aha nwotwe afi ini di ni entie de Bantima Youth Choir ewode maye Otumfuo Osei Tutu II Oso
Otumfuo Osei Tutu II Opemsuo Osei Tutu Otumfuo Osei Tutu Asante mama watasi kana mama wo moliyo baby mama wo chimpa ohini fatawo ohini efriti ohini fatawo ohini efriso ohini fatawo ohini so ohini fatawo Opemsuo Osei Tutu abebio ohini so Otumfuo Osei Tutu Asante mama watasi kana mama wo moliyo baby mama wo chimpa ohini fatawo ohini efriti ohini fatawo ohini efriso ohini fatawo
Ode wasia benja iso asante mayetu wayebi na wayebi uchepa yesrengam pamawo yamawumo na mishirawo wayebi na wayebi uchepa